kasdi nga pinagtutodo, aglalo no agbagbagyo ak pagatumeng ti danom ti tao nagtibalay, agubbog pay, tanto dagtedted, kan ano sa milatan no, may na kami ayaban ni danana nga pan umian di balay. Madimi kaya ata nagaduda mo gamin sungan ano sa milat ti pinagtedted na ti balayin akin ti laylayos nan. Ore kasano kapigsa ti angin ti kamilat ta. Kada nagluluto na matedted na ta nagluluto kada asop. No maminsan no wanti pagsapula mi kag mula-mula na ti nateng kamuti nakita karabasa so nga tata ko so ti pagalalaam mi ti kuha dengdeng mi mula ti saba nila kay na kada parya lalaw mo ati may mulmula na dito yang dati kaldi nga ayap nagriga mo ati pabiyag mula ti petchay kanang ti kalding. So gita la marunggi kada kamuti ten ati ko karabasa gita patani ti mulmula mi nga gastawa ya mi langad dati pagpurusan mi no wanti igatang mi ti sidaen mi. Nariga mo ati biyag mi tatag lalo ka pinagtutodo. Kung nga sa pagkuka kini lakay ko no kwata di mo nga agur-uray lata trabaho nadto nga may agayabon no makarugin. So, nagriga nga talaga lalo dagiti ubing nagparwarda ti makan ka. Nagriga ti panagbiag mi nga talaga. No kita malablaba talaga karkarigata pero no agdadagsa na pa yan talaga karkarigata pa ako lang dati ko ami ti ubing mi. Reno kaste kariga ti panagbiag mi ak iragrag sa milatam ti rigaten lalo no kadagiti ubing mangmangang kami. Bagbagada pa nga chicken ti sidami kung kunada oren no dineng de kada tinapa. Ay no pa nagbasa jay ubing mi ta sumangpa. Istoryana dagi nararabid na nak maragsakan kami moten oreno manmanula ti kwartana kada manmano pag meriendan. Basta ginang to kami mo talaga maturog da gaayam da nga gaamano ko isislimara dita kusina gaayam da nga gama ginang to da sabay da nga maturog. Nagigayan ati pang pakwami mo ti riga min. Oreno kasano ti riga ti panagbiag mi kadala tamo ti pangarap ko agiti ko anak mi nga mapaturpos dati ko magbasa. Injay anak ko pangarap na ti agabrod tagatangan na kami kanang ti kwarta patadder na kami ti balay mi. Ta umapal gamin dagiti karoba mi kano nga nagpipintas ti balay da. Sapay ko maata makuha dagiti nga rapaap na mo. Kinan oreno kaste nga riga ka mo siguro da kaste garapaap. Dakkel nga yamanat dagiti akin daga dito nga pag nanaidamit nalaing da nga nangi pabulod kanyami nga nangi patadder ti kubo milaeng kin nagiti karoba mi gyaman naklakunay dagiti nalaing mat kanyami giti mangteted ti sidaem mi da antidelia wang meding kida nyong lito giti naganna kanyami kin dagiti kabsa ko majay tayag tayano dati ko dagiti ubing ko nga pagpa-check up ko pan na mangibaga kasi na po tamang tedda mo ti masyanda mo kenyami
Kin amin nga nakatkatulong kanya mi yaman kam la unay. Return to a land called Paraiso, a place where a dying river ends. No birds there fly over Paraiso. No space allows them to endure the smoke that screams the air, the grass that's never there. And if I could see a single bird, what a joy. I tried to write some words and create a simple song to be heard by the rest of the world. I lived in this land called Paraiso, in the house made of cardboard floors and walls. I learned to be free in Paraiso. It took blame anything I see, matching rags for my clothes, plastic bags for the cold. And if empty cans were all I have, what a joy. I never fight to take someone else's coins and live with fear like the rest of the boys. Paraiso, help me make a stand. Paraiso, take me by the hand. Paraiso, make the world understand that if I could see a single bird, what a joy this tired and hungry land could expect. Some truth and hope and respect from the rest of the world. Siyak ni JP Pilar, detoy ti pamilyak, detoy ti biag mi.